lokal. Idol John, tiyan doon pa nga detalye ka natin na dakamat report. Go ahead. Nakapag-sapatan na dagiti baro kinelektaran ni opisyales dito Siyudad ni Batak para iti taon 2025-2028. Naangay da ito'y iti Imelda Cultural Center ken mismo ani Governor Cecilia Araneta Marcos ken Judge Dina Martil Pakin ti na mag-sapata kadakwada. Talpasan na ti daytakit narambak met ti inauguration ball anak ipasetan dagiti so amin nag-serve ti gobyerno lokal manipod iti sangkunya kabataan, barangay officials, kendi iti nagduduma a departamento. Napalaos met ti panagyaman ti Baro a Mayor Marky Chua nang nangro na kadagiti so amin at timoporta ken kuana, kinimpasingked na iti agtultuloy a progreso ti syudad, tay tuloy na dagiti nagapuana na ni dati a Mayor Alberto Chua. Imbatan na at may satutukan na ket ti panakapapinta si Tiendaan, panakaada ti night market, ken ti panakadalo ti syudad, nang nangro na ti waste segregation na ken dumapay. Kabayatan na inkarimet ni Mayor ken itan Vice Mayor Albert Chua ang may tultuloy ti panagserbina kadagiti kalugaran na ken atiyad adapay apan na kaipalawa dagiti nagduduma a serbisyo. Tingin tayo man dagiti interview tayo kadakwada. Kaya manak sa inikandak ti Gondaway ka dito interview. So, awan, nagyamanak lang. Nagpasalamat lang tayo sa mga tumulong ng campaign. Sinigurado lang natin na tuloy-tuloy itong progreso nga rinugyan ni Engineer Albert Chua. Legitimate campaign midi, continuity. So, yun ang summary ng inaugural speech natin. Sir, tapos na po yung transition? Nag-turnover tayo ng documents. Nag-ceremonial turnover tayo last week. So, medyo nauna tayo, no? June 21, itong inaugural natin. Kasi gusto talaga natin makuha na mag-oath si Governor Cecilia Araneta Marcos and ni Judge Paking. So talagang plinano namin na medyo agahan yung inaugural namin. Well, umuna, kailangan natin kitain negative problema. Siyempre, magtatayo tayo ng invest office. Papagandahin natin yung market natin. Yung first 100 days, yun yung tututukan natin. Market, magagawa tayo ng night market rin. I-improve natin itong empanadahan at lilinisan natin yung patak. In terms of solid waste management, yun yung priority natin. Mabawasan yung basura at medyo mas malinis yung paligid natin. Lalong-lalo sa market. Una-una. Joanne? Tingin tayo matituya pa nagsarita ni Vice Mayor-elect Albert Chua. Termino ni dati na mo tibiyang akas di si Mayor italong at tawen ket may panamnama kudi kalubaran ni iti naanap ko na pudno ken nadari sa service ken dati makumpuna tayo nga pinigiti ka panawen rebeng lalaunay nga iti umili ket kakilkilin ni babae ni pinagi tungpal serbisyo may pagkipiti kina bilar kina transparent good governance participatory government tapos ikasta online may tutuloy iti isayo kay rugrubi kuli kiti makasigadan may palawlawa pa and kastamit nga abok na dito baro nga mayor tayo ket is not only going to speak volumes but adot pa iti kaya naman ka iparik na kasi hindi nang iganda yun at ay pinag-diskurso na itatay ket abok na babae na tayo si pinag-termino.
DJ Idol Bernadette panagsarita ni Mayor-elect Marky Chua and ni Vice Mayor-elect Albert Chua. Okay, so of course, kabaro pa lang. Let us see what he can do for at least 100 days ditangay city of Batak. And good luck to the Chuas of Batak at Chua-Chua da, Idol Joanne. When Idol Bernard. Okay, go ahead. Na mag-i-issue dati Batak kadway 99.5 at the Idol John 15 tatak or revenge.